bene wacu, reka mbanze mbafatire umwanya mutoya kugira ngo mbashimire cyane kuko mwatweretse urukundo kuri ya video ya mbere. Mwagaragaje urukundo kabisa, mwatanze amakomenti meza cyane. Buri muntu wese yareba akavuga ati kweri aba bantu batanze ibitekerezo bizima, ntabatanze komenti mbi, kubera kuko hariya nta na komenti mbi yari ikenewe. Ariko ngo tuganire bukeya ku kantu gatoya. Ni ukuvuga ngo ejo nyuma y'uko twashizeho ya video twatoye imirara 10, dutora imirara 10 irimo abakobwa beza. Mbaha amahirwe kugira ngo mutore number 1. Mbona amakomenti mwese mwampaye amakomenti meza cyane. Ariko ngiye kureba mu makomenti nsanga hari imirara imwe myinshi, imirara igera kuri ingahe, imirara 4. Imirara 4 niyo bavuze cyane, usanga amakomenti menshi karagenda garuka kuri iyo mirara. Rero nagira ngo noneho ntabwo dutora ku mirara 10, kandi abatanze igitekerezo ku mirara ya mbere mwarakoze cyane, turabashimiye cyane kabisa. Ariko ubu nyine noneho tugiye kureba kuri ya mirara yindi iri munsi y'iyi ngiyi 4 bavuze cyane. Mureke tugendere ku bwinshi, buri bwinshi burakonta. Muri iyi 4 tukiri aho ngaho, njyewe ndi umunyamurenge, nahisemo kugira ngo dukoreshe amahitamo turebe. Ariko ni ukuvuga ngo ntagendereye ngo turabaki. Mwabonye kuko ngiye ndi umuhiga, ariko umurara wacu nawe ushize ku mwanya wa 9. Rero ni ukugira ngo mureke dukore twese nkuko nagendeba mu makomenti. Nditegereza mbona imirara 4 gusa niyo yagize amakomenti menshi, abantu benshi niyo bagiye bagaruka. Ndashaka iyo mirara 4 mumfashe dutoremwo umurara umwe. Guys, mureke ino ntuza ntikagere kuri pati ya 4. Basi ubu tugeze iraba pati 2. Pati ya 3 nzaza hano ngiye kuvuga uwabaye uwa mbere, umurara wagize abantu ba mbere beza, abakobwa beza, umurara ufite mu banyamurenge bose abakobwa beza number 1. Ni ukuvuga nzaza kuyivuga muri pati ya 3. Ndabasaba kugira ngo birangirire kuri no pati ya 3 ari izaba finale. Hanyuma iyo mirara nta yindi, uwa mbere bavuze cyane, bavuze abasama, hakurikiza abasinzira, hakurikiza abatwari, hakurikiza abahima. Iyo mirara ko ari 4: abasama, abasinzira, abatwari, abahima. Moto umewaka. Ndagira ngo dutore muri iyo mirara ko ari 4, dutoremo umurara umwe, twese tuvuge ngo uyu ni number 1. Ni ukuvuga bajya batoye, hari abagiye batora imirara yabo. Mureke tureke igipendereyo. Nababwiye ngo ngende umuhiga, murumva no muri iyi 4 nta mahiga nazanyemo, tabahiga bayirimo muri iyo ngiyi. Ni ukuvuga ngo mureke dukore nta gipendereyo. Kandi turi gutora, ntabwo turi kuvuga ngo turi kugirira wenda ngo uyu murara, oya. Ni ukuvuga twese turi bamwe, twese turasa, turi beza twese. Ariko nyine ni ukugira ngo tugabanye intekerezo gusa. Cyagiye usanga umuntu afite aga stress nyine, ugashaka nk'akantu kaguhuza
ni aka ngaka rero, ni aka nabateguriye kugira ngo kabe kaduhuzaho bukeya, abarushe babanze bagira utundi batekereza, bene utwo nyine tubaruhura intekerezo abafana banjye ni bene utwo tuntu nabateguriye. Rero ndora uburyo bimeze, ni ukuvuga ngo tugiye gukora amahitamo y'umurara umwe muri iyi mirara ine. Abasama, niba uzi yuko ubona nkuko ari bo ba number 1, wandike ngo abasama, tiyagira uwandika undi murara utari muri iyi ne. Niba uzi yuko number 1 ari abasama, wandika abasama. Niba uzi ko number 1 ari abasinzira, wandika abasinzira. Niba uzi ko number 1 ari abatware, wandika abatware. Niba uzi ko number 1 ari abahima, wandika abahima. Tuze ngo uvuge ngo aya yaba ngo abangaba suku ngo abasuku, oya, muri comment yawe gusa, buri comment ya buri muntu wese aze handitsemo aba, nimba ari umusama wandike umusama, niba ari umuhima wandike umuhima. Hari comment hano ejo yanshimishije cyane, reka nyabasomere, nareze umuntu ndaseka iyo comment nyine, ariko ndagira ngo aka kantu nkabaze nimba nyine kabaho. Ashobora kuba yaratubeshuye umuntu, bamwita ngo ni ngo yitwa Rugazura Emmanuel. Rugazura Emmanuel yatanze comment ejo, aravuga ngo gushaka umukobwa mwiza ubishakira mu mateka aho bakwaga inda itaravuka, ngo nazara umukobwa n'uwanjye akazana inka yo kurera iyo nda. Aho ni mu basama muraza kureba namwe iyo comment mwarayirebye. Rero uyu muntu ese icyo kintu cyabayeho? Sibizi, mureke ture number 1, umurara uza gutambuka ari uwa mbere. Ni ukuri kose umurara uzatambuka ari uwa mbere. Nzashaka uburyo bwose, nzotinde gushaka, bizagende gute, ariko ariwo nzokuramo umugore uwo murara. Uko ni ukuri kose, ngiye nzoshaka uburyo bwose umurara dukuramo hano ari wo wa mbere. Sha nzagenda ntinde, ariko ndi gushaka iki, ko nabona umukobwa wabo ariwe ngewe nzashaka, kuko ndumva nshaka kuzagira abana beza. Rero twagiye abantu muri comment, buri muntu wese comment irakenewe kugira ngo turebe umurara waje ari uwa mbere. Twagiye muri comment, ngewe sintanga comment, nzaza gusa gutangaza uwatsinze abandi. Nzangenda soma ama comment sebo, no kuvuga mwese murebe mu ma comment murasanga iyo mirara nazanye hano ko ari ine, ariyo mirara yavuzwe cyane. Nuko rero ndashaka kugira ngo mfite akanya ko kubara ama comment imirara yavuzwe. No kuvuga number 1 niyo nzokurikiza finale, tuje kuvuga umukobwa umurara ufite abakobwa beza. Sawa, murakoze. Ariko nabasaba kugira ngo mudukorere subscribe kugira ngo muzaza mubona ibintu byacu buri munsi. Ese kumwebwe timudufanye? Murakoze yeme bene wacu, murakoze cyane, ndabakunda mwese. Nindi mirara tutazanye muri beza ntaho usa n'abanyamurenge, muri beza cyane. Ariko nyine iyi mirara twagendeye ku ma comment rero. Sawa, twagiye.